You're listening to another episode of Ngetip Guys. Okay, kembali lagi bersama kami Ngetip Guys Podcast. Okay, kita masih lagi bersama dengan Abang Suhaimi Yusof kita. Okay, so summarize, dia sebenarnya bukan seorang komedian. Okay, dia seorang journalist lah, sebenarnya broadcast journalist. So comedian is a term that people conveniently gave him lah. Campur lah. Angkut je. Okay, But it's just people assume. Dia kira macam ketam generic kan. Jadi journalism tu ketam. Jadi ketam apa? Ketam batu. Ketam bangkang. Ketam bangkang apa? Asyik bangkang je dia. Diam-diamlah, setuju sudahlah. Jadi komedi tu sebahagian daripada disiplin yang saya masuk tu lah. Maknanya pengacara, komedi, semua tu semua genre. Pasal kita buat bisnes ni kan, jadi semua nak kena campur kira nasi padang lah. Betul. Nasi padang. So in the first episode kita belajar banyak dari Abang Suhaimi. So now we're gonna ask him another few more questions lah. Okay. Yuran dah bayar belum? Yuran tak transfer, tak apa, pay now. Apa dia kira pay later Okay. More than happy to share. Alhamdulillah. I think yalah, sebelum saya pergi daripada dunia yang fana ini, ada dapatlah tinggalkan sikit pengaruh for those of people yang sudahlah jangan kau nangis. Tibanya kita di Pulau Pinang, kita mulakan kehidupan yang baru. Saya start. Okay, sorry. Tapi tadi nak buat dia lupa. Tanya Farid, apa lagi? Okay lah, kita tanya dia dia punya experience lah joining Super Spontan and Maharaja Lawak Mega. So first time, are you like nervous tak bila pergi, you know? Were you invited or how did they actually call you? I think this one ialah melalui berbagai pihak kan. Kira daripada Singapura tu diundang lah. Saya diundang sebab I think diorang tak silap saya waktu tu buat some business model, sebab dia ada some investment program sini. I think Singtel was involved. Jadi dia nak audience Singapura jugalah. Kira macam saya jadi sebahagian daripada penyebab kenapa Astro tu dapat kemudian tu datang ke Singapura. Mio TV tu ada Astro Warna. Jadi dia kena ada muka Singaporean lah sikit. Singaporean yang diorang kenal kat sana tak buat lawak. Aaron Aziz, Adi Putra, diorang tak buat lawak. Jadi dia kata mungkin dia ni macam, walaupun dia bukan Mak Yoyo, tapi dia macam mat apa dia ni, mat tempe boleh lah. Jadi saya I don't know how to expect, tapi I know bila pergi sana tu ada macam-macam rancangan ada kan. So kalau nak cakap gementar ke tidak, I think daripada dulu sampai sekarang, sampai hari ni pun, setiap show yang saya buat tu mesti ada perasaan gementar. Gementar tu ialah kenapa mesti ada, dia panggil stage fright. Stage fright ni is sebab kita selalu berfikir nak buat something yang terbaik. Jadi kalau kita tak prepare, tak apa, walaupun kita dah prepare boleh ke, tapi itu sekejap aja. Dan lepas 5 minit kat depan pentas tu, bila dah keluar aje, dalam beberapa saat tu gementar tu dah hilang lah. Dah terbiasa. Itu biasa. Jadi bila pergi Maharaja Lawak tu gementar satu is because saya to be honest tak pernah, itu kali pertama saya pergi Malaysia untuk buat show di sana. Bertahun-tahun kawan-kawan daripada Malaysia datang ke Singapura. Dalam rancangan Raya lah, saya berlakon dengan diorang lah, daripada Muda lah, kepada dulu zaman dulu tu semua lah. Jadi bila saya tengok okey juga pergi Maharaja Lawak Mega ni, jumpa geng-geng member. Jadi saya jumpa lah Pak Jalil Hamid lah waktu tu. Sebenarnya apa khabar? Dia kira macam dah jumpa saudara mara ni terbalik lah. Saya pergi sana, selalunya diorang datang sini. Itu saya tengok sebagai lawatan muhibah. Lepas tu datang muhibah, tu orang bayar, bawa kelakar, siapa tak nak pergi lah. Lepas tu sana gementar tu is because kita nak tahu apa benda. Jadi pertama, kedua, episod ketiga, bottom 3. Macam apa sajalah aku datang sini. Dah lah si Chef Wan cakap aku meroyan. Saya perasaan waktu tu dekat atas pentas, yang pasal yang jadi judge bukan pelawak, bukan apa kan. Memang nak letak orang bukan pelawak lah.
Habis instead of judging, Chef Wan ni dia bit vocal sikit lah. Padahal saya kenal Chef Wan ni. Saya bila ni atas pentas pula, alamak dia ni pula berbual macam ni lah. So dia kata, saya tak tahu apa ni berhoyan. Kata, apa yang kau berhoyan kat situ. Saya macam nak ambil sepatu nak lontar dia dari situ lah. Lu diam-diam lah, lu masak je sudah lah. Sebab dia pun dulu datang Singapura, kita buat program juga sama-sama. Ya, jadi bila tiba-tiba saya dapat tahu, rupanya bila kita ada pertandingan dia serius sikit. Dia serius lah. I don't know you, you don't know me. Itu kira memang kita kena main peranan masing-masing lah. Walaupun kenalan, kawan, tak boleh bias. Jadi saya terpaksa terima adanya lah. Kalau cakap saya handsome, saya handsome lah. Dia cakap saya gemuk, bulat, buntal, kecai, alamak, paksa terimalah. Tapi itu membuat diorang buat macam itu. Pada penonton kita kira naik rating. Tapi bagi kita pementas ni atas pentas tu, kita sama ada nak ambil negatif atau positif. Saya ambil tu untuk buka peluang belajar lah. Apa silap dia kat atas pentas, apa macam nak capture ni audience. Itu yang memandaikan lagi teknik dan strategi. So tadi awak cakap pasal sepatu awak nak campak kat Chef Wan kan. So pada pendapat awak, Awang siapa? Awang lah. Kau nak buat punchline Tadi ada awang. Tadi dia lalu awang kening. So pada pendapat abang dalam Singapura ni ada tak kumpulan macam sepatu ni? Sepatu. Bukan yang sepatu yang abang dah campak. Daripada Chef Wan terus jadi sepatu. So far macam kita sebelum ke udara ni kita cakap lah, kalau Malaysia ada sepatu, kita kat sini Singapura ada Stokin. Kan kita ada amat Stokin legendary babe. Legend. Satu-satunya separuh orang separuh fabric tau. Ini semua legend. Mas Stokin dia kira banyak juga saya belajar dari dia. When you see sepatu tu maksudnya apa? Kelakar macam itu? Yang macam kumpulan diorang buat kelakar. Like pada aku is sepatu case kalau SG punya kan. Like that combo. It's Suhaib Yusof, Khairuddin Samsudin, and Farida. Farida. Cik Sal boleh. Sekarang kita kalau cakap mungkin kita menghala ke arah tu lah. Tapi sebenarnya saya dewasa dengan dapat melihat sebenarnya kita ada legend-legend kita yang juga pada waktu tu memang kira the darling of the community lah. Sebelum ada pelawak-pelawak lain, saya kagum dengan pelawak arwah Samad Ayub. Samad Ayub ni dia kira dia kira the Jim Carrey campur dengan siapa Robin Williams type lah. That's Samad Ayub the legend. You didn't get to see his performance. Saya tengok dia kat TV, saya dapat peluang buat satu air show dekat Balai Rakyat dengan dia. Saya kata, dan pada masa yang sama ada satu rancangan ke udara setiap minggu, Restu Muslim Seafood Restaurant, dan dia bergabung dengan Arwanuddin Kasim. Saya kata memang ni orang dia off and off screen kelakar. Tak ada orang yang boleh beat Samad Ayub. Samad Ayub is the legend, dan dia banyak persembahan dia di Malaysia. Dia juga senyap pergi ke Brunei, and he's very well known regionally. That is history of Singaporean comedian. Selepas tu kita ada ramai lagi pelawak-pelawak yang lain. Dan kita beralih lah zaman Samad Ayub, dan sebelum dia tu adalah Mahmud Al-Kicap, dan kemudian tu kan daripada filem-filem Zizata, Samsudin, kemudian tu keluarlah Hamid Bond, dan keluarlah Samad Ayub, dan keluarlah selepas tu generasi selanjutnya seperti Alias Kadir, kita ada Osman Kong, dan waktu saya masuk radio tu itulah saya rasa boleh katakan bukan saja sepatu, maka itulah jawapan kepada pelawak-pelawak Malaysia yang dikenali sebagai kumpulan senario. Kita ada kumpulan rappers tua. Jadi diorang bukan menyanyi, diorang juga berlawak, diorang berlakon. So lebih kurang tak silap saya ada 12 ke 15 orang dalam satu kumpulan tu. Dan kemudian tu berpecah menjadi kecil-kecil. So itu ya hasilnya legendary seperti Alias Kadir. Keluarnya dulu ada satu ada beberapa orang lagi lah. Kita ingat lagi Hussein Zakban, ada Arif Samsudin. Kalau nak katakan selama 10 tahun kita dominate the comedy. Dan di Malaysia pada waktu tu ialah Acapan, lepas tu dia ada apa ni, ada Santan Belada. So diorang ada, kita pun ada. Tapi kalau you sebut sepatu
Nombor satu, mereka tu budak-budak Johor. Dulu Johor tak ada pelawak, tak ada pelakon pun. Jadi itu sebenarnya adalah hari ini di mana yang mensensasikan tu ialah rancangan Astro lah. So rancangan tu di Astro stesen TV Astro, dia perlukan satu wadah ataupun produk yang bagus, maka terciptalah antaranya ialah inilah Maharaja Lawak. Jadi highlight dia tu aja. Kalau nak cakap kita ada ramai, cuma kita tak ada platform lah. Awak pun kelakar. Cuma kita sini kita ada satu station aja. Dalam listeners kita kan cakap kau kelakar. Kau kelakar. Kalau tak kelakar kau ajar. Tak, maksudnya ini ada. Dan selepas tu tiba saya pula macam contohnya Khairuddin Samsudin, dia bukan pelakon lawak. Dia pelakon serius. Tu aku tahu Khairuddin Samsudin cerita bara. Jadi bila dia bercampur dengan saya tu, saya kasih dia satu injection tu, dia kelakar tiba-tiba. Dan dia kelakar bukan daripada TV. Dia kelakar tu waktu tu kita buat DVD. Jadi saya ada 100%. Saya perlukan sebenarnya pelakon-pelakon yang ada pengalaman pentas. Mastur Ahmad. Saya tak ramai tau. Saya pilih those yang background dia tu ada sedikit pementasan. Maknanya kita pergi ada training sikit. Dan pentas ni dia kalau terlepas dialog pun dia kena pandai swing. Jadi kalau awak tengok pilihan saya dalam DVD saya dalam Tak Boleh Angkat tu, itu terdiri daripada orang-orang yang ada pengalaman pentas bertahun-tahun. Mastur Ahmad, Era Farida, Khairuddin Samsudin. Dan kemudian tu ada beberapa saja. Dan saya nak cuba pada waktu tu pelakon serius Rafi Khan. Itu untuk menguji berapa jauh skrip saya boleh buat. Dan bila kita buat putar-putar, maknanya itu sebenarnya dia bermain berbagai watak. So kita dah buat. Itu untuk saya adaptasikan kepada permintaan terbaru. Sebab cita rasa orang dah berubah. Jadi kita kena beralih lah. So sekarang you talking about the online world. Online world, kalau tanya soalan ada tak Singapura ada sepatu, boleh tak saya tanya ada tak di Asia ini ada pelakon seperti movie Borat? Berani tak lari-lari telanjang dekat Singapura Borat? So because kita now dah terbuka kepada global market. Tengok kucing aja ada funny videos kucing. So maknanya kita punya perubahan cita rasa kita berbeza kan. It's more like bukan kelakar spontan, tapi kelakar yang tak dibuat-buat, kelakar real life. How long? Maknanya kalau kita cakap dulu Rappers Tour merupakan salah satu daripada kumpulan terakhir sebelum masuk budak-budak biol daripada Tak Diangkat. Ada nampak tak? Maknanya saya boleh cakap sepatu adalah remnants terakhir of genre komedi macam tu. Correct. Dia akan tak ada pasal lagi. Because from what I see, bila dia masuk Raja Lawak, their reference is more to those yang we grew up with. Diorang lawak-lawak punchline case one punchline, that kind of thing. Dan diorang berumur lah. Jadi bila dah ini bukan berumur lah, kita macam sit on a conveyor belt lah. So tujuannya is pasal kita dapat tengok you all grow up dan dia tengok benda tu kan. So kalau kita cakap boleh tak kita adakan seorang lagi seperti Gemit Singh, Phua Chu Kang? Susah. I mean bukan susah, maknanya but that person must be confident lah. Sebab kalau you nak gantikan seperti lagi satu Phua Chu Kang, tak boleh, pasal era tu dah berlalu. Sekarang is Phua Chu Kang 2.0. Kalau kita tengok filem-filem, okay, tengok Star Wars. Okay, zaman Star Wars awak dengan zaman Star Wars saya lain. Correct. My Star Wars was different. Was Luke Skywalker, and then kita ada straightforward lah, Obi-Wan Kenobi. My Star Wars tak ada benda yang you ada. You ada Jar Jar Binks. Betul. Ni semua Jar Jar Binks. Ya, itu satu daripada kesilapan besar George Lucas. Walaupun kita cakap pasal Star Wars kan berbeza. So, George Lucas dia merubah dia punya strategi walaupun produk dia sama. So comedy is the same. So kalau cakap di Singapura, kita ada few others yang kelakar, tapi kelakar dia is how about who will now move to make street comedy? Berani tak buat street comedy?
then you have a new inilah. So lapisan-lapisan yang kita ada hari ni kebanyakan juga ada genre-genre stand up macam Fakafas. So di Malaysia ada tak Fakafas? Tak ada. Tak ada kot. Ya, boleh tak sepatu buat stand up? Mungkin orang tengok sekarang. Saya waktu di sana saya buat stand up, orang kata mati bang, saya tak boleh buat stand up in English lagi. So kita you know what I mean? Like double bar. Ya. So tanya Jeb ada. Tanya Jeb, tanya Saiful Apik, tanyalah siapa-siapa. Berani tak diorang buat stand up? Sebab di sana cuma yang buat stand up dulu is Haris Iskandar. Correct, Haris Iskandar. Then Hans Isaac. No, Hans Isaac tak buat. Ini apa? A few people, Douglas. So ini genre yang berbeza sebab kita dah dui bahasa. Correct. So again, Singapura dan Malaysia same but different. Cuba cari Misiam Kuah dekat Malaysia, dapat tak? Misiam? Never thought about it dah. Siap. Tak pernah. Misiam. Misiam yang berkuah. Kita ada dua, both best of both. Misiam goreng, misiam berkuah. Sana tak ada kot. Cari lah. Tak pernah dengar Syul. Tak ada kot. 8 tahun saya kat sana saya cari, tak ada. Wow. So jadi lain kan cerita rasa kita. Same but different. Correct. I mean aku can back apa Bang Somi cakap. Pasal bila Jeb sakit at one point of time, bila sepatu ni yang dia tak ada mamat. Then Shuib need to do it alone. Kesian tu. He like, can you see he nervous? He tried to carry, but then it's hard. Pasal doing it solo is different. Jadi maksudnya kalau sana genre kehidupan sana berbeza, pelawak sana dia ada benda kesamaan yang kita kongsi. Tapi sepatu wujud because senario dekat sana, keadaan dia dan pertandingan dan persaingan tu will be hanya di Malaysia lah. Jadi kalau kita nak ada lagi satu sepatu, kita kena pergi Malaysia lah. Betul. Tapi kalau nak lagi satu Suami Yusof, kena datang Singapura. Betul. Tapi tak ada orang, no one can replace lah. Jadi bila makanan tu sendiri kita terfikir kan, tak ada siam. Okey, cuba cari nasi rawon. Carilah, mana ada. Tak ada. Nah, jadi kita pergi sana ada makanan-makanan tertentu. Sana ada apa, nasi ikan keli, lepas tu ikan keli tu pecel lele. Sana kalau tak ada ikan keli goreng ke apa benda, bukan Malaysia. Betul tak? Betul. Cuba cari dekat sini Hajar Maimunah ke mana, ada tak pecel lele tu? Mana ada? Kita tak ada. Betul. Sana ada, sini tak ada. Sini ada, sana tak ada. Betul. Jadi kalau makanan sedang itu berbeza, apatah lagi cita rasa kita, benda sensitif macam apa yang buat orang-orang Singapura menangis, apa yang buat orang Singapura ketawa. Betul. Okay, lagi satu ini obvious lah. Cuba cari daripada Johor sampai ke Kedah, ada COE tak? Itu lagi lah tak ada. Jadi kita punya worry, kita punya joke kan, kira berlawak tu isu-isu semasa. Kita ketawa, jadi kita tak tension sangat. Jadi bila kita cerita tu, dia punya genre, bahan dia, Singapura ni dia satu jenis. Kalau orang cakap pasal GST lah. COE mana dalam dunia ada COE, kita je. Jadi kita boleh make fun of it kan. Dan kita ada HDB. Betul. Sana dia ada apartment, dia ada public housing. Tapi bila seluruh dunia cakap pasal public housing, you know that public housing bila sebut je maknanya tak ada standard. Betul. Banyak negeri. Correct. Tapi sini public housing macam kondo. Because I found some friends daripada Australia yang datang. Bila kita cakap kita tinggal HDB, so HDB is what? HDB is like public housing. Dengar kan kita macam tinggal di, kalau di Malaysia tu disebut sebagai rumah kos rendah. Rumah kos rendah. Sebab dia tak adalah mewah sangat, tapi you know how much government can support. But bila sebut tentang public housing sini kan berbeza. Our mindset is different. Correct. Flat is one of the best kat sini. Betul. Which is subsidized heavily. Dan setiap daripada kita balik tak ada security guard pun. Betul. Tak ada security guard. So our mindset, kita nak buat kelakar, nak buat apa, dan kita translate kan, jauh beza sangat. So it has to be uniquely Singapore. I think bila you train, bila I think you kita takkan ada sepatu sini,
Tapi kita ada kasut boot. Kasut boot. Ya. Ni 3 orang ni. First time lah kita buat. Ladies and gentlemen, ini dia kumpulan komedi terbaru, kasut boot mak kau. Kasut boot mak kau. So I think we need to develop our own. Cuma kita tak banyak platform, kita tak ada ruang. Jadi kalau kita tengok televisyen tu satu Suria sajalah, dan satu je cukup. Kita nak banyak televisyen buat apa kat Singapore. Kau tengok pun ada usaha yang dilakukan pada waktu tu oleh I think Starhub, ada Mio TV, ada Sensasi ada, but it didn't work. So kita kecil sangat. Kita pergi size pulau ni kecil sangat. Jangan nak banyak buat apa kan? So satu sudahlah. Jadi kalau tak ada tu, kita bukan macam mengharapkan orang lain. Ini masalahnya bila kita selalu mengharapkan orang lain untuk perjuangkan nasib kita. Jadi kita salahkan televisyen, salahkan orang Suria ni semua. Diorang kerja satu je. Jadi bila kita bandingkan pula, kita tak boleh bandingkan. Banding di Malaysia, dia ada TV3, dia ada Astro, dia ada RTM. Sekarang macam-macam keluar. Senyum TV pun ada. Senyum TV yang ngakal. So macam-macam channel ada. Ada Al-Hijrah, ada apa kan. Jadi diorang banyak. Tapi bukan bermakna banyak tu tak ada masalah. Banyak pun dia ada masalah unik dia sendiri. So kita yang sini, masalah kita apa? Okay, kita tak ada platform. So apa kita buat? Kita create our own platform. Kenapa tak bergabung? Kenapa semua orang buat podcast berbeza-beza? Kenapa tak ada satu central podcast? Meletup kekuatan kita demi mata. So it is time to transform. Sebab kita nanti kalau nak bergabung pula nanti dia ni kira aku punya duit berapa, dia punya problem lah. Tapi ada business model kan. Dan kalau tak bergabung pun tak apalah. Maknanya kita nak kena letakkan planning yang betul, quality, dan kita ada jenis humor yang berbeza pada zaman ni. Berbeza. Dia tak boleh patah balik. Kita boleh ambil bahan daripada beberapa tahun yang lalu. The last time saya buat macam tu cerita, it was 20 years ago. 20 tahun. Waktu tu korang belum sunat lagi. Bandar. Okay. Tapi sunat mana? Yang sunat ni ke yang sunat tu? Kalau Senin Khamis kau sunat, itu gila dah mana? Dia kasih. Tapi ada benda yang evergreen, boleh kekal. Tapi ada benda kita kena ubah suai. Tapi yang penting tu mesti ada sistem dia, mesti ada disiplin dia, mesti pergi training lah. Training, then we can have better than that. Why not? I think the question is, kalau kita tak boleh ada di Singapura ni sepatu, kenapa kita tak boleh ada satu kumpulan yang lebih baik daripada sepatu? Siapa nak jadi komedian, fikir-fikirkan lah. Kita lah. Kita orang dapat apa tadi, nama dah ada apa? Kasut mak kau. Kasut mak kau kan. KBMK. Okay, going back to MKPL. Going back to Maharaja Lawak, you say the first 3 episode 1, episode 2, episode 3, bottom 3. Macam mana awak bangkit to become the finalist? Sebab kita nak belajar daripada kesilapan, kita kena tahu lah, kena assess dia punya situation. Siapa audience dia? Ni audience di Malaysia. Kalau ni audience di KL, dia bukan satu jenis. KL ni dia macam melting pot. Orang Terengganu ada, orang Perak ada, orang Kedah ada. Dan dalam KL tu sendiri ada 4 lapisan penonton. So itu semua kena analyse. So bila kita dah jatuh kat bawah tu, maknanya okay, what went wrong kan? Maknanya kita kena address the target group dulu apa. Bagi saya ni bukan research mana, saya sendiri yang analyse diri sendiri. Saya cakap KL ni dia ada 4 jenis penonton. Penonton nombor 1 ialah orang urban, the urban people. Urban people ni kira dia lahir di bandar, pemikiran dia di bandar. Dia urban people what? Macam siapa? Singapore ni urban people lah. You lahir je ada MRT. You lahir dia tak ada. So is modern day kan. So the way you laugh is different. The way you look at things different. You're a bit more exposed to the world I guess. Then nombor kedua is orang kampung yang bekerja di bandar. So these are a bit more traditional sikit, dan pada masa yang sama dia expose. Diorang ada modern dia, tapi pada same time dia ada traditional dia. So dia tak tahu semua joke, dia tak faham semua joke, dia tahu setenting. Dan kemudian tu ada orang kampung. So orang kampung, tahukah anda, tak silap saya waktu tu masuk kampung, saya pergi tengok masih main kaset.
Setengah tempat masih ada kaset. Lepas tu Siti Nurhaliza waktu tu masih boleh jual kaset. Sebab permintaan tu masih ada. Kita dah habis. So ni orang kampung, alam dia lain kan. Then another genre ialah orang bandar yang perangai kampung. So I have to deal with all this. I have to study what trickle then what mix. And then kedua is kita kena koordinasi dengan tim. Tak boleh score sendiri then kena belajar tempat lain. Then from there quickly, saya tak ada masa lain. Waktu tu 1 minggu walaupun keluar 3 minit, semua job selama 3 bulan tu semua saya tak boleh buat kat Singapore. Sebab dia punya tension dia, orang tak tahu belakang tu nak keluarkan idea, konsep dan macam mana nak buat orang ketawa within the first 3 second you keluar. That's not a joke. So I had to find a formula. So daripada bottom apa lagi, up and away. Yeah. Finally terus. Lepas tu orang ingatkan senang kan. Cuba masuk. Because it looks easy. Correct. Sometimes kita train professional, we make it look easy, but it's not easy. So soalannya, kenapa yang lain tak masuk final? Daripada Singapore ada. Raja Lawak adalah Bora. Maharaja Lawak awak fight dengan Abdul Syauqi tau. Awak fight dengan Johan tau. Try lah. Ada tak yang masuk final? Dan seorang-seorang pada waktu tu saya buat. Bukan nak cakap saya bagus, tapi dia punya perasaan tu macam, wah, I have to do something lah. I have to do something lah. Dan ini the most walaupun dia komedi, tapi dia punya treatment is serious. So I would say seriously funny or funnily serious. So Maharaja Lawak is more you beforehand you prepare the script. So bila awak masuk super spontan is semua spontan kan? Macam mana, like how do you keep the spontan relevant and laughable? Sekarang ni soalan ni spontan tak? Spontan. Ya. Dan soalan ni keluar daripada apa yang awak buat selama berapa tahun ni kan? Betul. Yeah, that's spontan. But you want to make the spontan better, then inside your mind you do a little bit more preparation. That's it, what? Yeah. Then jangan takut lah. But spontan you satu team kan? Kira semua spontan satu team tapi individu lah. Satu-satu akan tendang keluar lah. Finally juga bro. Ya. Dapat lah. Duit pun dah habis lah. tak sempat cross the causeway lah. Tapi bagi saya pergi sana bukan apalah pengalaman. I said yes because I think I need something else to expose. Kalau tidak kita kat stagnate ni. Then I've been here. Lepas tu saya masuk dalam mainstream media. So I don't know where else to go. So after that pergi inilah, takkan nak pergi London ke Australia nak masuk Mat Salleh ni, siapa pula Dayak ni datang. So, then I think bila ada peluang, then Astro waktu tu tengah nak diorang dapat the formula sebab diorang introduce Raja Lawak dulu, then baru Maharaja Lawak Mega. Lepas tu makin then kata Maharaja Lawak Mega ni untuk orang yang veteran. Saya tak pernah masuk Malaysia, tiba-tiba aku masuk tempat veteran. Tak gegar aku buatnya. Tapi saya enjoy season pertama tu, rancangan pertama, sebab situ banyak otai-otai. So saya banyak belajar. Sampai otai-otai pun saya ingat lagi Abang Jalil Hamid, dia Temenung. Pasal dia nak bertanding lain dengan buat lawak macam tu je. Nak buat lawak tak ada pressure. Nak bertanding ni like competition kan. So you're at stake. So dia duduk sorang-sorang tu, dia tahu apa bang? Dia tengah Temenung. Kalau ni Jalil Hamid dah Temenung, apa lagi aku sorang-sorang. Tahu apa dia jawab? Tak tahu dia ingat lagi ke tidak lah. Saya tengok, bang, kenapa bang? Ini tak apalah bang. Ini like kita bertanding suka-suka je. Dia gini, tarik rambut, dia kata, apa dosa lah aku buat termasuk rancangan ni. That's how pressurizing tau. Ni kalau otai dah cakap macam gitu, apa lagi yang lain ni kat belakang. Sebab itu ada setengah takut Abdi Banu arwahnya dia tak nak masuk. Because you're at stake. You build your career for so long, that can be a make it or break it. Bila Jalil Hamid cakap macam gitu, apa dosa, saya cakap itu dah level dosa. Saya dah malah petaka bang. Dah tak boleh lari ni. Apa sih aku masuk ni? Dia boleh balik jumpa berbual dengan muda ni. Aku nak berbual dengan siapa? Sorang-sorang. Tak ada satu pun yang masuk daripada Singapore. Dan bukan tak diberikan peluang. Betul, saya tak cakap bohong.
audition dilakukan sebab saya waktu tu diundang, jadi kira dah masuk lah. Then they need more Singaporean participant. So audition, pelawak-pelawak kita semua pergi. Waktu audition semua fail because they fail to read the game. Lawak kat Singapore tak boleh bawa ke sana. Correct. Dan lawak sana, awak jangan cuba lawak sana. Awak cuba buat lawak. You kena analyse. Analysis. So you bawa, then most of them first round of audition out. Kat Johor je. Dan some of them ingat senang, okay pergi sana. I think after that year I didn't want to do. And then after that I think we did Bobo, Arif. Waktu tu kan masuklah ke tanah. Tapi that time they were confident lah. Masukkan Badul saya together kan. 2 episod dia. Ada Aryani Osman dengan Nazian Pasiran juga during my time pun setakat 2 episod saja. So if I say that ini benda macam semua orang boleh buat, then when I say I got into the final, ni bukan cakap main-main lah. Betul. It's a real competition. It's proven bro. It's a real Even competition. inside Wikipedia tau. Siapa yang tak percaya, siapa yang ini, cubalah. Awak cuba, jadi kita boleh Sila bandingkan. guys, try. We can. It takes a lot of more than just being funny. That's why you need some analytical PR view. You need to prepare. Dan saya tak ada penyokong. Sana dua pun ada banyak penyokong datang penonton. So I was just there alone lah. I was there alone. Then after Your that, wife wasn't there. wife saya sekali ikut lah. Tapi duduk situ pun my wife takkan nak keluarkan kelakar kau. Yeah. But the craft you kena buat sendiri lah. Kan? Do you think that like if there is a potential yang siapa yang beringin nak jadi pelawak, not on stand up lah, do you think that we should at least try doing our own Raja Lawak or show? No, I think you first jangan fikirkan lawak. Don't be a comedian. Be a pleasant, funny person. Ya, comedian ni apa? Title macam engineer ke? Tak kan? But the one who give you the title, whether you're a comedian or you're a funny person, is the crowd. They will call you. I mean, let's say saya mana masuk daripada cerita. Kalau bayangkan lah, kalau bapak saya dulu arwahnya tanya, kau ada pasal nak jadi apa? Kalau saya cakap saya nak jadi pelawak, dah aku kena rimbat jadi pelawak. At least Fandi jadi bola sepak. You know, make sense lah. Siapa nak kelakar sih? Kau bawa kelakar ke apa? So my teacher used to laugh if I say that. That's not in the category. Maknanya don't think yourself as a comedian. Think yourself as the people who love people. This is a job for who enjoy talking what? You enjoy mixing around. So it's a people business. Correct. Yeah, so you cannot be a pelawak. It is a natural qualification. Ya, sebab tu orang yang cuba itu dipanggil lawak yang buat-buat. Tapi kalau nak lawak buat-buat, jangan jadi pelawak, jadi pelakon. Ada beza lah. Betul juga. So saya menang Asian Television Award at the same time when I enter majalah lawak. Diorang announce lah. This is to announce that Cik Suhaimi kita telah pun mendapat piala anugerah Asian Television Award. That same year I was in. Saya couldn't collect, so I get si Choi Lai dengan Lyric Tay to collect on my behalf. At the same time. Jadi bila itu kategori itu, the title is because that one is there were 5 other contenders around Asia, from Hong Kong, from Malaysia, from Shanghai, from Beijing, and all are from Philippines. All are Chinese. Saya seorang Melayu from Singapore, and I won the thing. And that one was the category apa tahu? Best Comedic Actor. Yang saya buat Raja Lawak tu is Raja Lawak. Nampak beza dia tak? Satu is comedian, Maharaja Lawak tu is comedian. Yang saya mana Asian Television Award tu, the news tu is actor. So if you tak boleh berlawak, then you berlakon, lakonan lawak, comedy actor. Free advice tu, take it or leave it. Yeah. Then kalau you, I mean cakap pasal kelakar, I mean if you watch movie like Kindergarten Cop, pelakon yang buat komedi tu Arnold Schwarzenegger. That's an action hero. So that's why we need to open our mind. And this is, if you're not interested,
you are somewhere else, you will never be able to understand. Because ini satu disiplin. There's an art and science to humor. Correct. So kalau Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, pelakon serius boleh berlakon, maknanya dia berlakon komedi. Dia bukan komedian. So bila saya ambil Rafihan, Nick Mikael berlakon dalam Tak Boleh Angkat, so I give them lakonan komedi. They are not comedian. So that is to test how far I punya script can go. So if I can go and make them funny, that means saya punya script berjaya. And I can put anybody. I can even put a politician to be pelakon komedi. That doesn't change the political leader to be so because we give benda yang sesuai. So when you know this art and craft, you know how to play the game. Yeah. So again, must remove comedian bukan badut. They are not clown. Okay. Comedian are people who talks about serious things in a funny manner. Correct. How can Rafihan arwah yang so Rafi again I said Rafi is a actor. He's an actor. So I create the script for him and he becomes funny by delivering and I direct. That's how. And I flip the character. So he's an actor. A very effective actor. So bila dia boleh berlakon tu, just like Arnold Schwarzenegger, that means he's a very good actor. Yang lain-lain is comedian. Sebab tu dalam Tak Boleh Angkat tu, saya tak ambil satu pelawak pun. None of them. Betul, tak ada. Yang lain dalam Keramat Barisan 3 tu ada pelawak. Saya ambil Ehim, saya ambil Alias Kadir. So yang waktu saya buat Tak Boleh Angkat tu, none is pelawak. Saya qualified satu mesti ada latar belakang pentas. So it's very, that's why the product become memorable because I cerewet in choosing. This is the craft behind. So kalau setakat melawak aja, then we do show yang macam biasa-biasa. So tak ada dalam Tak Boleh Angkat tu, tak ada Hamzah Adun, tak ada. Betul. Hamzah Adun tak ada, Alias Kadir tak ada. Betul. It's because kalau pelawak dia ada identiti dia sendiri. Correct. So I cannot use pelawak tu berlakon benda lain. Dia dominant. Alias Kadir will be Alias Kadir. Correct. No matter what character I give. But if I give to Rafihan, dia boleh jadi serius, dia boleh jadi kelakar. Correct. I give to Mastur Ahmad, dia boleh jadi kelakar, dia boleh jadi serius. Correct. So I need actors. So Tak Boleh Angkat tu is pelakon komedi. Mereka bukanlah pelawak. Itu banyak orang tak faham. Banyak pelawak yang datang sini, apa pasal tak panggil aku? You know, they don't understand. No, Tak Boleh Angkat bukan pelawak. Yang DVD tu mix, yang Hari Raya kita campur. Itu campur, ada pelawak, ada pelakon. Correct. Ni yang sebab ini kematangan kita kan. Betul. Bila kita dalam industri ni, if you are serious about industry, you go deep. Then certain decision bila kita buat, jangan takut lah. Orang mungkin takkan agree with you, but I think it's for the benefit of the product and the benefit of expansion of the industry. Saya terpaksa buat macam tu lah. Yeah. Now we understand more about the the difference between comedy actor, comedian. Baru habis faham. Actually kita banyak tanya, So tapi dah dia faham, dah jawab. bila faham satu benda, so dah faham action plan dia apa. Buka sekolah lah, Politeknik Comedicology. Okay. But anyway, you asked, then I just explain. And I think this one tak ramai orang yang go deep into that because they summarize. Oh, ni kelakar. Sebab itu kadang-kadang sokongan tu kita tak dapat. But again, how some industry move. Bayangkan macam mana K-pop tu boleh meletup satu dunia. It's because they are decision makers who are believe in this performing arts. And then I think K-pop meletup because of the sokongan jitu daripada pemerintah. Because I remember early days there was some party who approached me because they wanted to beat the Japanese version of it. That time was J-pop. So dulu kalau kita masih ingat lagi, ada penghibur kita sekarang dah retire, Maizura Hamzah. She was J-pop idol in Japan. Maizura Hamzah? Abi, itulah, do research before you interview orang kiri. It will be a very very good thing for you. So Japanese culture, there was Japan Hour, there was everything. So then the Korean need to get the commercial part of it because they saw the success of the Japanese termasuk all these things. That's why the comedy, everything was from the Japanese side. So today they only have two subject
That's the economic pillar of the Korean. So they sell K-pop dengan K-drama. Yeah. But the Japanese at that time, they had J-pop, they have the Japan Hour documentary, they have the everything Japanese, termasuk the Asian humor came from Japan. That's why today bila you jalan-jalan bagaimana Bukit Street semua kan, how come you have this Daiso and all that? How did the Japanese went into our market? So you have to think more than just performing arts lah. So I would say comedy, the industry dia bukan setakat buat kelakar balik rumah, tu bukan sarkis. Comedy is the penetration level, the soft art of it, and then we introduce our culture and our belief into somewhere. So I think a lot of Europeans, they don't want to see stand up. They want to see orang Melayu pergi sana, especially from Singapore, or orang Melayu pergi sana and do your very own version of comedy. By that they will get to know your culture. So anyway, nanti tolong datang ramai-ramai, sebab insyaAllah kalau diberikan peluang dan peluang itu berjalan dengan baik, tolong datang ke Sarawak. Sebab pada bulan September ini insyaAllah saya akan terbitkan comedy festival di Sarawak. Alhamdulillah. InsyaAllah. First time ever. Sarawak tak pernah ada. Sarawak tak ada pelawak pun. Saya masuk Pak Sarawak Kuching untuk sama-sama menerbitkan. He's talking about Sarawak. I was like thinking tak ada pelawak. Tapi it's Sabah. Sabah ada zero kan. Sarawak ya. Dah tak berfikir lah, datang je ketawa. Okay, so enough about comedy. We gonna dive deeper into like his personal, not too personal. Pasal aku tak banyak orang will, banyak orang expect about cancer, high blood pressure, normal. So, sebagaimana kita tahu, you are a stroke survivor. In April 2024 you had stroke. Kita kerja medical line, when we first heard it first hand, macam orang will say lah, macam kau tahu Abang Suami Yusof kena stroke, we were like shocked lah. But then you bangkit. Like how and what causes you to keep it going? After stroke you strike lah. That's the answer we want. Betul juga. Punchline dia bagi. Dia kasih Short and simple. Simple strike sudah. Ya. Kalau 3 kali strike Turkey I mean during the episode yang you kena stroke tu kan, actually you tengah buat apa? Ingat nak buat apa? Tak buat research kan? Tak, dia ada baca orang lah. Dia ada boring kan, ada baca orang. Saya tak ada simptom, tak ada apa, dan I was on my way to mengacarakan satu rancangan ataupun majlis hari raya. So keluar lift tu aja tergolek lah. The whole thing spinning. So like before that you were healthy lah, tak ada macam symptom, nothing at all. Semua orang ingatkan dia healthy. Then after that, bila the T happen, then what the hell, right? So, macam orang cakap sihat kan, sihat, apa khabar? Sihat. Macam betul dia. Dia pun kita nak serukan lah, supaya pasal kita ada persepsi orang Melayu rata-rata bukan orang Melayu saja. Sebab kita orang Melayu, kita cakap pasal orang Melayu lah. Orang cakap orang Melayu Yelah, takkan saya nak cakap pasal Cina, laki aku kena tumbuk ke? Takkan saya cakap pasal India, saya orang Melayu, cakap pasal orang Melayu lah. Saya orang Melayu, dia tak suka pergi peperiksaan awal, health screening. Sebab apa? Kita mentalities medical cost tu mahal. Dan kalau tak ada pasal, jangan cakap pasal. Kan? Sebab salah faham lagi. Betul. Macam tadi bertahun-tahun, berjam-jam kita bercakap nak bezakan antara pelawak dengan pelakon komedi. Pun tak, kita kadang-kadang susah nak faham. Betul lagi bila kita nak terangkan bahawa antara pemeriksaan awal tu baik, sebab mentaliti dia ialah kalau pergi nanti doktor ni bikin duit dia. Betul. Satu penyakit, 2 penyakit, 3 penyakit, kecing. Dia macam-macam dia kata jangan. Ini semua biar mati kerana Allah, tak apa. Kita mati gini kan, mati menyusahkan orang lagi banyak. So kita pergi pemeriksaan awal, jadi kita tahu sihat atau tidak. To answer that. So I was one amongst those people who are also skeptical lah. Nak pergi ni semua bedek ni semua bikin duit. So in the end, I think I assume I was okay. And I think bila dah lama-lama
mungkin ada simptom-simptom tu tapi kita tak perasan. Kita ya. buat bodoh sebab nak kerja apa. Mana nak buat podcast, mana buat apa kan. Jadi kita carry on sebab apa, kita nak mencari rezeki dan kita tak boleh afford. Tinggal di Singapura kita always like thinking that I think tak apalah kita sacrifice So I didn't sometimes sleep properly lah. Tak tidur pun. Dah habis main subuh terus pergi meeting. Yeah, so I've been like doing that continuously. Jadi that affects you punya management body kat dalam. So we need proper rest so that the body boleh recover a bit. So tak enough recover. So to continue, then kita ingat kita masih okay lagi. So suddenly tadi dia snap Dia snap, dia block so kalau dia nak block kat kepala jadi stroke kalau dia block dekat sini jadi jantung Lucky yours was an early detection. Correct. Yeah, because kalau I mean it's not early detection. It's like it happened that instant. It's the golden hour. So that's why they were able to reverse the but what if the thing happened and it was a few hours, then it's going to be hard. Dia buat wudu, you know. Wah. Ada yang tak nak pergi hospital, pergi urut sudahlah kan. Ada orang tu jadi makcik tu daripada tengok okey kan, urut tak apa ni, urut boleh urut jadi rambutan makcik tu. Jadi then I realise bila pergi sana macam mana kita bangkit balik kan. Of course I mean for me is I'm so used to doing research. So bila kita duduk dan kerja lain semua dah tak boleh buat kan, then orang baru faham lah. Okay, never mind, you rest. Kalau tidak kan deadline. I want to be by this 8 PM. So ini semua apa term nak bagi kalau ada orang paksa-paksa deadline bertepek-tepek, jangan layan. Jangan layan. Lu tunggu. Sebab kalau dah kena stroke, Tuan dia tak layan. bodoh. Sebab kita nak capai deadline okay, tapi ada orang dia bagi deadline yang tak logik. Kalau perkara tu ambil masa 3 hari, 3 hari lah. Can you do it in one day? Then you do lah. Betul. Jangan layan. Orang-orang macam gini jangan layan. Dengar tu. So kalau kita kasih logical timeline. Jadi kita pula nak tunjukkan kita rajin, kita boleh buat. Jadi itu makan diri lah. Then that's what I learn lah. Then bila tiba-tiba dah tak ada orang kacau kan, so I had very good time being alone at the hospital. Orang datang adalah terima kasih lah pada orang yang hantar bunga, termasuk Presiden Taman Shanmugaratnam. Kita juga terima kasih Dr. Faisal, MP Tan Sri Ling, Mr. Edwin Tong, semua diorang ada hantar lah. Semua kawan-kawan kita biasa buat kerja sama-sama, diorang dia appreciate lah. Dan bila saya sendiri tu saya dah biasa buat kerja, so ada masa ruang tu saya buat kerja lah. Then I realised that after that I attach myself to this bukan therapy center lah, support group lah, Singapore National Stroke Association. Dan ada a few others. Then I realised kadang-kadang bila satu perkara ialah stroke ni bukan satu jenis, dia pelbagai jenis. So ada orang yang start sebelah kiri dia lemah, ada yang jadi saya kena pula cerebellum stroke kat belakang. So kanan, kiri, kata, bawah, dan saya cakap it's vertigo. Tak, vertigo is one of the under the category of the cerebellum stroke. So saya belajar pula pasal stroke. Dan tak semestinya usia. Sebab I sat down with another person, dia dah berumur sikit lah. Cuma dia kata I kena stroke when I was 17. Dia kata and then how you get the stroke? Dia kata he was taking part and tengah running track and field. Stroke, that means stroke there's no one reason. Tapi kita boleh decrease dia punya chances. Yes. Kalau kita berbual tak habis-habis macam gini sampai pukul pagi, mana itu nama dia Cik Pasal. Cik Pasal. So bila pergi dekat support group ni, habis tengok macam-macam kan. Saya macam masuk itu cerita Star Wars kan, kita sebut lagi. Saya macam masuk tu Star Wars Cantina. Macam-macam alien lah. Habis semua murung lah. Semua macam very down. Saya cakap lama-lama macam tak boleh lah. So I need to be happy, I need to bangkit. So kalau kita sebagai orang yang selalu berlawak, so kalau
a comedian make other people happy, then who makes the comedian happy? So paksa self-entertain lah. Dan kedua, gunakan bukan saja komedian tapi administrasi. Sebab kita juga pernah buat dalam pengurusan dan sebagainya. So management level lah. Maknanya your mind you have to motivate balik. So I have to move to another place or go do my own activity lah. So yang penting sini lah. Correct Yeah. So kalau you placebo effect dia tu, if you nak murung, then ada orang yang sampai hari ni pun tak recover, because dia yang tak nak recover. Correct. Dia give up. Because I would say sometimes ada yang give up because dia kecewa. Ada yang give up pasal very convenient. Sebab orang buatkan kerja macam-macam. Yeah. Senang orang buat. Ini semua saya nampak lah. So I say no, I cannot lah, because I need to get up again, move forward. So semangat tu nak kena move. Dan of course bukan kita je buat sendiri. Hari-hari lah doa lah. So doa lah, because Allah SWT is the one who give you this, and Allah Ta'ala bagi you dia punya rawatan, perubatan. Doktor tu semua just penyebabnya. Jadi yang penting tu is kita berbual lah. Saya berbual lah. Kalau Allah redha saya keadaan macam ini, I redha. Kalau Allah give me warning, and then He will bring me up, I also okay. Yeah. And also give me change my view lah. Maknanya jangan fikir kita nak hidup lama lah. Betul. So when you think of death, then you start to prepare better. Yang banyak, then orang banyak fikirkan tentang retirement. Tapi orang tak fikirkan tentang apa nak buat dan apa nak latih sebelum sampainya sakaratul maut. What's your plan now? Correct. What's your plan belum masuk kubur? So I made my planning lah. So isteri saya, anak saya, okay, kalau saya meninggal, okay, I appointed this masjid, then orang parking semua ada plan. Saya ada plan. And then I give them all this okay, this is the faraid, you need to understand, bukan saja faraid, this is the wasiah. And then coincidentally Allah buka pintu untuk saya jadi mengacarakan majlis wasiah, legacy planning. Itu semua saya it doesn't happen by accident. Correct. So the stroke actually is a blessing in disguise. If I can do this, then orang biasa pun kena cari sebab lah. Betul. Tapi kalau kita sakit-sakit dia duit lah. Nak buat macam mana? Betul. So we all know that you got 3 children kan? Apa? 3 anak kan? 3 anak. Bukan 3 isteri Nanti senangnya dalam hati. Ding 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 ding. Okay. So do you want them to follow your footsteps? I don't What want them kind of to follow. Kita bawa pasal stroke. Kau cakap right after. Elaborate lah. So ini pentingnya kita buat kajian, strukturkan, dan jangan rephrase. Dan jangan banyak sangat cari deadline. So rephrase. What kind of footstep? Terkait apa? So footstep in your career. Balik semula pada kerjaya. Tak bukan pasal stroke ni lah. Ni nampak the early detection dah pergi screening tu. Okay. So what was your question is? So okay. Anak-anak. Your anak-anak nak ikut your career path ke apa? Tidak. Saya tak pernah hantar anak saya pergi tuition. Di sekolah sendiri. Because I don't believe in the tuition thing. Okay, faham. But every week daripada kecil sampailah hari ini, kita setiap hari Sabtu sebenarnya, kecuali hari ini je saya terpaksa tukar besok. When they were 3 years old, 2 years old, budak-budak sampai dah dewasa, tiap-tiap minggu kita ada majlis tazkirah kita, call it family meeting. Sampai dah dewasa, so I can talk to my children about anything. They can talk to me about anything. Wow. Anything. And then I mean, you can ask my children if I'm lying. You can ask them, is it true that we do? Because to me, I'm from the communication world. So saya komunikasi. So knowledge is, if I want them to follow, I want them to follow this basic knowledge that I impart to you. Maknanya when you have your own family, you carry on this tradition of talking to one another. Yes, Then ini semua from every, lepas tu they gain by seeing what I do. I want them to follow certain thing aja. I want you to read the book. Kalau daripada kecil kita suruh dia baca, tapi mak bapak tak baca.
What's the point? Ya correct Tu juga So then saya tak suruh dia baca, saya baca buku. And I don't read in the room, I read in the living room. So dia nampak. So now all three of them read books. And they have their own library. Yeah, so I used to have library in the house. So that's why I need to do dekat Extra storage lah. So buku banyak sangat. Buku banyak sangat. So I duel. So orang nak buang buku saya ambil. So I would usually even daripada buku apa pun, termasuk I would walk to the Buddhist temple kadang-kadang. So there's some free publications saya ambil lah. I go to temple, I go to church, I go to masjid. Buku saya kat masjid kan banyak. Jadi bila buku-buku tu orang wakafkan, dan kita tak baca, jadi aku dapat pahala apa? Dapat pahala storage saja. Kita dapat apa? Nothing. So I want them to follow this attitude. But kerjaya wise, no, I give you the skill, I leave it to you. But I will give you macam if they're interested in the media world, then I will explain 50% of what I went through, and then I give you a couple of tips, and then you can choose your own career. So my son is a person who now, because not only dia minat dalam gadget, technical stuff and all that, so now he is one of those people who are actually dekat Jamiah Singapore, who set up the studios and everything lah, so he runs that lah. Then my daughter, dia minat illustration, sketches, because I do sketching myself. And then I didn't ask them to do, but they saw that there was a good so my daughter now is with Channel News Asia as a journalist in illustration lah. Then my son right now, yang youngest punya, is dekat also in media sector, tapi is doing more animation dengan graphics, special effects. So he's getting his degree. Dia baru balik London sekarang ni. And he already earning a very handsome income. Alhamdulillah. Dia belum buat kerja, belum kerja lagi. Belum start. But he does faceless YouTube punya videos, which that time I was competing with him. But of course he beat me lah. He beat me. So I said, saya punya YouTube. Then I said, I posted my first YouTube video. Bukan first, I mean the YouTube video when we start doing this, because dia belajar kat NAFA. Then to encourage that, kita tak berbual macam falsafah gini aja. Kita compete. So I even compete with my kid to see who are more technically inclined. Yeah, because I do editing, I do everything, and I do this because I mean, I cannot tell them how to be a lawyer, I don't know. I cannot tell them in maritime, I don't know. So I can only do this by dominant, and they saw the commercial side of it. So to be honest, my YouTube video, I was so proud. I hit 43 views within the first 5 minutes. We posted together, mine and him. He said, look at mine. Mine was 43 views. His was 4 million. I said, what the heck did you do? So this is something which I don't know. This is something, is this world. So I give you the basic, and what you want to do is a different world altogether. Wow. But you are still in the media world. Yeah, that's why I said he's earning very good income, and most of his viewers came from US, India, and China, and some from Indonesia. And it's a faceless video. Nobody knows he's the inventor. And he's earning more than me. Masya Allah. 4 million bro. In 5 million. I didn't teach them views. So how to teach them things that I don't know? Yeah, I mean, you're not suruh I teach them to become a comedian. Yeah, depends. If they enjoy it, maybe I can teach a bit more. If they're not, but the most important thing is there are so many. That's why being a multiple discipline, saya bukan depan kamera je. So I know behind the camera, which a lot of people don't know lah. But this is for my children. Yeah, and I can influence them a little bit more because that's the little kingdom. If you have a family, that's the only group of people who will listen to you. Yeah, but if you don't teach your children well, they won't even listen to you. That's the last. Because if your children don't listen to you, who in the world would listen to you? Dah tak payah tanya saya tu. Dia dah jawab dah. Kita nak tanya what a father quality should he possess kan. Yeah, because this one again you have to go into the yeah, sebab kita manusia tak boleh agak-agak lah. You have the Quran, you have the Sunnah lah. I think if you don't use the Quran and the Sunnah, then what do you use? So I don't care what other people or experts say, but if the Quran, Allah SWT say in Surah Nisa that man is the qawamun of woman, means you are the provider and the protector, right?
then you have all this movement who say, oh, not fair. No, that man or woman same equal. I said, the one who creates you, okay, I don't want to argue about that part. I said, this one came from the one who creates you. You know, yes. I may be a joker, but I don't joke when it comes to this part. Correct. Okay, so my argument is this. If you want to stick with yours, you go ahead with yours, because I'm sticking with this. And it does prove over time. And it is a successful father formula. Yeah. Man is the kawamun of woman. For when we have made the other stronger than the other one, or something like that lah. So kawamun tu mana kuat lah. So my question is, if you can sambung in your head, if man is the kawamun of woman, then who is the kawamun of men? Allah SWT lah. Betul. If Allah is your kawamun, what do you worry? What do you worry? Facts. Then all you need to do is work, and then you need to be responsible. You find the rizki. Your wife is not obliged to find. Correct. Yeah, correct. Your wife becomes the backup. I call my wife my secretary. Sexy. Yeah, and another name is the koyo. Why the koyo? Because when sometimes kita men who go out cari rezeki, you will definitely stumble and kena buang kerja. You have to, right? So you need at least this few months of, let's say 2-3 months temporarily to help. Jadi your wife become a reserve backing. This the only person on earth. So bila jadi reserve backing, you have at least time to recover. Kan? So that's the peranan wife. So so these are the things that kita talk about during our tazkir rapat. So I say men will be men, women will be women. There are 10 traits of men, and there are also 10 traits of women. So hak masing-masing nak kena ketahui. So the finance must be done. Finance must be done by men. That's why men, you need to know about mathematics. Jangan ambil gaji, bagi kat wife and kau settle rumah. That is bunuh diri. no, I think it's happening today. Yeah, it's happening. That's why we have a lot of mahkamah syariah punya problem. Perceraian berlaku because men don't want to do his job. You are the one, if you are responsible and pay the bills all, pay the house you, not the wife. The wife become a backup. When will it become better? Is when you come to the age of retirement. That's where all this thing will come into fruition, and you live life happily ever after. Amin. So to me, it's like if I spoke about this to some friends, but you want to listen, you listen lah. Because I'm not obliged to, I'm not responsible for your life, and you are not responsible to listen to me. But then again, like I said, before I speak, I have to do thorough research. So study perkara ni dengan those ulama, and then lawyers and stuff like that. So being in the media exposed me to so many people, and so many people I can ask. So then you formulate your idea. So nak jadi bapa, jadi bapa. Jadi bapa sepenuhnya. And then bapa pengaruh. So because you fight the world. Betul. The mother is the nesting instinct. So the mother gives more of this emotion support. Bapa give the logical support. One day, ini panjang kita berbual. So I did explain this to even to sekolah-sekolah. I said, why do you learn? I use algebra as a reference to this case study. But then again, don't listen to just what I'm saying. Go deep into what I'm... Correct. Listen to what I'm thinking and what you're thinking. But if you want to listen. But if you don't want to listen, it's okay. So I told my kids, Alhamdulillah, not because I want to brag and proud. No. Ini hasil daripada benih awal-awal. And when they listen, this is what you get. So we do have talks. We talk all kinds of things. All kinds of things. I'll be honest lah. We discuss about LGBT with my kids. Dorang ada nak kahwin, dorang ada tu, ada semua macam-macam. No holds barred. Nothing. Sebab dalam Islam juga mengajar tentang sexuality itu dengan cara yang sangat terhormat. So from young, they are being discussed. So today they can talk to me about anything they want. I can talk about anything. So sometimes when this system dah jalan, so my wife also becomes so the component become very, very, so the man must take charge. You are the president of the house. Yeah. You're the president of the house. The home minister is the lady. Does not mean that you are one rank lower. But if you think that today, because kita dah banyak sangat exposed to the whole world kan,
to the whole world. Jadi kita start to import this into our brain, thinking that the men should be like this, the women should be like that. I say the world can talk anything they want. It's been almost like 7 billion people can talk anything they like. Again, like I said, kalau nak cakap pasal comedy, you can ask anybody. You can ask Tom, Dick, Harry. But if you ask me, since I am doing this specialization, then I can tell you a little bit more about that stuff lah. Dan saya sebagai seorang bapa lah, I think so far Alhamdulillah Allah keep it that way. And of course ini hari-hari doa supaya kita dapat zuriat yang baik bagus. That one doa sebelum mereka lahir. Sebelum mereka lahir saya minta depan Kaabah Baitullah lah. So I did my Hajj 2 months after got married lah. Alhamdulillah. 1994, that's Haji Akbar. And I said to Allah SWT, this is where I begin. On the side, joke sikit lah then orang tanya, kenapa kau 2 bulan kahwin pergi haji? Saya kata senang dia gini, logik dia. Kalau orang tengok macam member saya pergi Disneyland, dia pergi honeymoon apa? Saya cakap saya pergi Disney, saya balik anak keluar kartun dah. Masya Allah. Habis anak aku Donald Duck lah. Yeah, so we look at contoh-contoh terbaik. Kita tengok, I mean this is worth repeating. But then again kita pun ada pakcik kita, makcik kita, whoever, mana yang bagus kita ikut lah. Okay, kita go to the next last part, which is what advices can you give to those yang nak jadi comedian or comedy actor in Singapore now? Cek kerja dulu. Jangan bawa kelakar boleh. Tapi kalau dia dah naturally funny, you know, naturally funny. Bila you are a skillful technician, you will be amongst those people yang naik pangkat cepat, because your boss will like you because you're funny. Then you let's say you're doing paramedic, but you're funny, your patients will like you, your other people around the medical world will like you, because chances is the sejarah atau statistics that we done, those people who are a bit more humorous in their work, chances is they will go up higher in the management level, and then they also get paid very highly. Amin. Amin. Jangan jadikan kerjaya tu bukan jadi komedian. Maknanya gunakan komedi tu dalam apa yang kita buat. Betul. Ya. Orang suka penceramah yang ada kelakar sikit. Betul. Kalau pakcik tu, ustaz ke siapa ke berbual tak kelakar, setengah jam je. Like the Ustaz Samsul Debat. Yeah. He give ceramah but with some kelakar, humor. you know, then people Mestilah. like want to keep on listening. Yeah. So for me is I did not become comedian. For me was saya masuk sebagai broadcaster. But I become funny broadcaster, and I last until today. Betul. So deep down I'm still a broadcaster. Saya pengacara, saya moderator, tapi funny. Yeah. So jangan jadi comedian. Tapi nak Bring cakap the comedian to everywhere you go. funny paramedic. Yeah. Tak salah apa? Tak salah. Like you are funny father. Tapi jangan buat terlebih lah. Maknanya you are funny father means your children will look at you as human being. Betul. Kan? Bukan bapak yang garang. Bapak ada garang, tapi to me pun sama juga. It's not that I joke with my children all the time. They know I'm garang. Tanyalah my children, they know how garang I am. But kita kenalah jadi garang. Bapak kan. Pada masa yang sama, this humor part ni is the one that humanize our relationship. Yeah. Then they can grow with me, but they don't go on top of me. Betul. So I statement saya again. Jangan berusaha jadi komedian. Berusaha to bring the comedy into whatever you're doing. Then you will last very long. InsyaAllah. Yeah. Why do you think all the political leaders are now doing TikTok? Betul. Tada, you nak jadi politician pun boleh, but you make sure you use part of that humor. Yeah. Yeah. Okay. Silakan, doa penutup. We learn a lot. Yeah. We got to know Suami Yusof better as a person and as a orang yang berkarya lah. Kan dia dah bagi korang syarahan tau ni pasal komedi punya life. So bukan komedi real life tu. Dah bertaubat tu. Hijrah
Hijrah. Kita berjam-jam masih belum faham lagi. Apa tadi kau berbual tak faham ah? Dia gitu. Silakan Farid. Ini the serious conversation lah. But that's why bila kita buat performance, kita dengan berdepan dengan orang, so that's the lighter side of us. Correct. So kita pun nak kena tahulah bila nak kelakar dan bila jangan kelakar. Betul. Jadi to end off is kita ada three types of life. Kat mana nak buat kelakar dan mana yang tak kelakar. So every one of us, kita ada three levels of life. Number one, public life. Kat public kita boleh buat kelakar lah. Boleh. Dan public, kelakar, komedi, public is different. Then kedua, kita ada private life. Dengan member lepas ni dah habis, not behind the camera, that's private life. Itu kita nak berbual kasar pun tak apa. Sebab kita berbual kasar, member dah faham kita. Perangai dia macam gini. Dia ni memang gini kalau dia buat, but it doesn't mean it. We can only do it during our private life. What people don't know is they brought the private life into public life. Gaduh lah, korang lah gini. So they cannot tell the difference because everything looks the same. Camera kan. Then the last life is your secret life. Secret life means kita dengan Allah SWT, kita dengan our wife. Ada lain? Tak ada. Okay, very good. That's one the only our secret. We don't publicize it in public. Jadi bila kita tahu benda ni, maknanya boleh tak Allah pun bergurau dengan kita. Tapi ada juga yang tahu serius. Bergantung kepada kalau ada saat-saat Tiza dengar kita cakap dia serius, jadi kita tengok Islam ni macam serius je gitu. Walhal ada tak gurauan, ada tak satu sahabat ni you kena buat research juga. Then you can name that sahabat. Boleh. Siapakah sahabat itu who love his way to heaven? Rasulullah kata biar bergurau. No, Abu Bakar said no, stop, no, bukan Abu Bakar. Then Nabi kata no, let him be. This is sahabat who love his way and he jokes all the time sampai ke syurga. Kita This is sejarah. This is not what I made up. So you can actually do research. Maknanya kita tahu tak kat mana sebenarnya komedi ni. Dia bukan untuk entertainment. It's part of our life. Yes. Yeah. Okay. Selamat buat homework Boleh. Pasal dalam 300 page. Dah lama aku tak buat homework. But thank you to Abang Suhaimi Yusof for coming down to our humble podcast, and Sudi like free up your time to come down here lah. I mean now we know you better like kita faham apa tu sekarang sudah tak habis. Tak ada, aku still macam amazed that Suhaimi Yusof is sitting beside me, you know. From Selalu part 1 until part 2, you know. Part 1 siapa? Dah kau Optimus Prime bang. Sponsor Engkau lah. Aku. So episod ini ditajakan oleh Static stat.ic_co and automotive clothing brand. So they are selling shirts, caps, lanyard or even tumbler. You can check them out at this link at the bottom, this banner. Okay, so itu saja daripada kami. Buangan siapa tadi? Daripada kamera tu. Ada orang. Kau cakap pasal dia berbual seorang. Risau juga Ini bukan paramedic, ni paramedic. It's been a great pleasure. I think thank you very much also to include this part. Ini selagi boleh bersuara lah, boleh kongsi. I think besok lusa saya dah tak ada lagi. I think of course kita fikirkan orang-orang yang telah membuat senyuman dan diorang dah tak ada lagi. Saya fikirkan kawan-kawan seperti Allahyarham Syah Ahmad alias Kadir dan beberapa lagi lah, ramai-ramai yang dah tak ada lagi. So besok lusa saya pun dah tak ada lagi. At least ada rakaman ni, you can benefit from certain ilmu that kita kongsi hari ni, InsyaAllah. Itu saja. Itu saja bang. Belum kahwin? Belum. Okay. Promote sikit lah. Promote sikit lah. Okay. Kita dulu. Pada makcik-makcik. Nah, itu saja daripada kami. Jangan lama guys. Dia masih tak nak habiskan. Makcik-makcik yang masih hidup, janda sekian lama. Memang betul lah. Sunnah ambil lah 70 tahun ke 75. Dan tu CPF semua dah boleh keluar. Okay. Itu saja dari kami. Ngetik bagai. Bye-bye.